Bharatiya Janata Party na madung ngambana teko makhoi gi MLA makhoi gi minister ani na Manipur de tokai tara Manipur thugai ge habada praja miyam ga loina na CSOs mayam yaw na Congress Party na laurga lakpa kholaw se BJP na ga tabi janate moi di kem taw de yenga lairi ne moi gi MLA masamang na mantri na tawriba mayam da natra willingly habasa ai mamang du answer pi gre ngasa how bu ai high grade na Congress Party na blame game sanade BJP na blame game sanaraga BJP na core issue se lukmai de yon na bo hona rak podo ai koi di fact to puthoga defend to bani for the sake of the people of Manipur machine koi na haining ba pot se aduna willing oibra oidabra habi question se masi arise to bom thokte kari gi noide ai koi na kawiro o hairi ne ba kawiro trab do kawiro o hairi ne ba akoi lakse gi amtang kawiro o koi tana ji hairi ne ba masi de gi na willing oibse kai the point puthokani hai gen natra BJP is the only party capable of saving Manipur. Opinan. Yes, Chief Minister di dum makhal mathel ge dum matam gi dialogue se honga dum phajaba dum hai bani. Aduna Chief Minister na haire BJP is the only political party to save Manipur. BJP is the only political party who is destroying the beauty of democracy here in Manipur as well as constitution ki phajaba structure thugai je Bharatiya Janata Party nani. How? Example amakak pige moi gi MLA taret ministers ani yauna Manipur dagi tokhai tarage haina kholao lawe aduga kamaina BJP is the only party who is going to save Manipur haije masidi mayamna su yaningo hena khalleba adugo hujik akoi pawung tom chana su phajana thambigre dana noi humphuna sanabira no Manipur prajamyam je sanabira no haidana hoi sanabigano humphu leiribjina humphu gi makok honorable chief minister na su yana na matam gi issue yana na ba nganga ke haibdo tawbida humphu du gi makok amoina humphu je phajana kamai torga khoi tanasige haibgi lambi do madu masinbira gadi Manipur se aphabarom da lakani hana khalleba karigino Manipur na kangkhong chairaga Manipur na gyanmen tadana lerga Congress party lera kai doino Manipur na gyanmen tadana lerga Bharatiya Janata Party na kai dora leidoino maram do overall khoi Manipur gi praja amane aba Manipur ki praja amane aba political party am du affiliate tawi natraga CSO du yawi mana du yawi regional du yawi national party du yawi haijabe wane aba Manipur na tangdu lai tana lai tarabda political party am da lai ribani haina akoi di tangdu lai tai na haibi yari bra habni da adu ragadi humphu du gi mako oriba pawung thambi do ai appreciate taweba humphu du gi mako oriba honorable chief minister masana humphu asiga loina na kamai tana sige intellectuals me amma yauraga akhang he me amma yauraga tawbiragadi phai na khale aduga amu khanna please BJP is the only party who is going to save the future of Manipur or Manipur kannana bani habdo madu tangdi ai thambigano haina hainingi maramdi praja miyam na madu kanana no khangale yaba BJP na Manipur MLA singna ministers ani duna akoi pullaroi separate minister piro union territory gi form de piro haina hanjan lauraga BJP na kalli bani haraga de artha do pura taibung seba na rena masidang di thamjage ado constitution na piriba power chumna chalai biraga aingi wangmada tawrakpa thabak thoram khudimak tudi equally treat tawbiraga madu dandi pibiu instead of valley dana full law and order chalairaga chingi area dana karigumam ta tawbangam dabdo madu dangju tawbigano Manipur apun basida chapmana ba law phajana Manipur sarkar ase lenga ase akhoi sonba lenga nate akhoi masimogi thakta khoi tawbangami tangdu leitaba purakna bidamakta Seranana ain thugari bu kangu je khoi ain lakshan gani habdo madugi thaki power pura gadi khoi myam yauna khubak pun khumena gani habse masi aroi ba statement ai thamjage thank you very much the core issues and khoi MP bimol na haibje khoi mastage da haibi be khoi popular ni sangam be khoi ngarang nahan hai tar khoi Manipur chief minister na Manipur dai sakhiba MP anisina parliament da tawgada mathau issues amta pukhat pangam de Manipur gi maramda ngang bangam de na yam chawna accusation ama tawre Manipur dagi di bot kara chakre to Manipur gi maroi ba issue border fencing gi matang da bu ere basu illegal immigrant gi matang da bu ere basu free movement regime gi matang da bu ere basu Manipur gi core issue gi matang da amata wa amta ngasi bot puthokti hai bagi yam chawa accusation ama legre loina na ko gi congress ki leaders mayam na ngang pada asoiba kya yawra su sengdok pa leite tumina dum lesalaga lei silence oina lei tapi gi sai matang ji da han bo oina telama dum tan ge mo core issues ki matang je mamang da so koi dum nei nagre do huzik su kanna divergent politics hai jare the only agenda of the Bharatiya Janata Party is to divert the present situation of Manipur aduna moi the divergent politics yamna hai aduna divert tawraga praja miyam je kai haini
amamada pushana bagi damakta brain wash tawna be moide matam chupada hotna yeba danga kai no hadi blame game adu mayam na haine political parties ani se blame game sanar ga leire no blame game sanaba natte Bharatiya Janata Party na di blame game sanai. They are blaming the Congress Party in order to divert the present issue. Adubu Congress Party na lisang sin na koina hawbadagi tawra la ise kaino fact achumba de yumbam oiraga pinpoint tawraga government asida koi khuthila lakpani kari masida soire semdok na ba koi honasi semdok minasi hana koi kobiro tanasi koi nai nasi habani. All political party gi meeting kobiro kauraktre assembly kaudre khanagadaba pot Manipur gi lairiba core issues में हम खन्ना गदब दो खन्ना नबगी room जे पी दना नब Bharatiya Janata Party ना कहीं हाई तारे they are beating behind the bush है तौरग ले रहे अब मोइसे अदना Prime Minister Narendra Modi ना Manipur की issues इधर थवास हादा बे itself is a core issue. Home Minister Shri Amit Shah ना मरे यानी लोग बाहर तारे को Parliament ता मान करी हाई की external aggression की मतंग द वांगांगी अब खरा लेरगा हारे ethnic violence ni among the Maitei and the Kuki and higher crab. Ado the Mara and Longido itself is a core issue. Ada Honorable Chief Minister Namukari High Popi Antalu with the Iran Jahorakpani illegal immigrants and Maramura Iran Jahorakpani and higher. Out 2018 gi India Today conclave to the Honorable Chief Minister Masamang Kari High. There is no issue of illegal infiltrators, however. Ada amka kari hai nahan ngarang nahan da phongphong sana tawni gi bido maitai ne ST talu badagi thok pe irang ni han amka hai aba adudi lairiba central leadership su state ki lairiba leaders su marai ani longi ise masi core issue ne aba masida koi na thai ga chat pe ya ga da pot na te habani da aduga somda la abada ai isagi ai jaga gi sumang hanam ta sit ke ko ai gi jaga ai gi phayeng kangchup ai gi sekmai kendra rom side ki hai tare Kangchup Kharang da 11 November da drone bombs ka loina na attack phajana tawgram matung da yum tara tarung mai thado ise suspension of operation da leiba Kuki militant sing na heavy arms fire ga yum tara tarung mai thado ombani heavy attack ni numit da chathogre je adu gi mamang da aikoi gi phayeng ningol phayeng da ong ba kautruk ningol ama itai me surbalas lei ki de ko magi lei ki da matam da chief minister ga je isi kangu ni yana ri je karino that masigumba thabak se thogan na ba khoi security gi lapses lai bise lai heloi kupna yengjan gani hai bane aba security ahem ba force thajan gani at the same time drone je pairak pa matam da nakthok na bi da mafam mafam da jammer tham gani hai na hai aba adubu hai gi ba taw gi ba pirak ki ba I ba cherol do madu loina na thai ga taw gani ha ba pot ju tawrak tre micham prajada attack tore 11 November da yum tara taruk tum na mai thadok pirame mi Asia na ya hold up do adu waktani laibak phaba haragadi pura akha garau nang bane aba aduga 23rd December dam ka attack tawre adu dagi ngarang na handa akhoi gi editor tamosu adum tabirini koi ngarang na handa fresh oina drone bombs am ka attack tawre aba ai gi sumang hana sichari ni ko kadang banda kautruk ta senjam chirang da si tawri ba mayam se masi core issue ne aba masi na thai raga chatlaga kari gi damakta blame game sanar leiri no sire adu dagi Mamang chahi gi da thoki ba thodokta senjam chirang hari ba jaga ji da drone bomb attack tore yum da leijaba machin mopa drone bomb duna maram oraga soe hospitalized tore Honorable Chief Minister senjam chirang tamna kurkul tamna kautruk tamna chakani hena chakhi do lambi da kai dore Union Home Minister na chatpa yaro hallo haina thinge na halle eba adu core issue ne eba adu da huji Manipur da awa ba thengnari ba mayam Manipur da amuka na thoki da mong da thengnari ba samasya mayam naha sing gi thabak phangdaba naha sing sarkar na tawgada thabak thoram du gi wang mada lamdam ji kanna na bi da mukta ni khut khulai parak pa ga hi je masi core issue ne aba adu naha sing je pura moi gi mafam je kai da lei dige scapegoat oina moi je sina bi re aba huji naha sing se adu da gi aikoi gi relief camps sa mi lising humpu na ta dun lei riba relief camps sa privacy amata leitana कब के करी नो के करी थबक शू के करी ज्ञान में तादना मचा सिंग लाइक तम हनमम लेतदना वाना मिकअप मिराव को तवरग लेरी बसे मसी कोर इशू ने बा एंड देन आई कोई गी लेरी बा इशू सिदा करीनो हरगदी मणिपुर की प्रजा सिंग से मणिपुर लेमा सिदा फ्रीली मूवमेंट तो बंगम दबा इट्सेल्फ इज अ कोर इशू
inflation की चांग असुक्की मतिक वांगी से मसी कोर इशू ने असिगम मयाम से डाइवर्ट तौरी से करिगिनोबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसामक मसागी लेबाक चीफ मिनिस्टर ओरिबा मसागी मणिपुर सिगी काचिन कोया थुंगने चतप ngamaktrineba masi core issue ne ba aduga blame game sanari kaigino why are they blaming why are they diverting the issue yengo honorable chief minister na han kari hai moi party ki function du da moina constitution ga paira dana sida adu da t-shirt lit pa du t-shirt lit pa do core issue ro honorable chief minister gi namakta t-shirt lit pa nupa Sri Rahul Gandhi du Manipur da hun lagla me Bharat Jodo Nyaya Yatra Manipur dagi hauraga Mumbai Maharashtra da loigada Bharat Jodo Nyaya Yatra do Manipur dagi haudokpi gi karigino Manipur praja miyam je nyay darkar lei achungba darkar lei na haudokpi gi ba and then parliament ki election loiraba matung leader of opposition oiraba matung gi aham official khongchat che Manipur da lakhi jiribam da yokshan bi rakhi ba adubo t-shirt lit panupado t-shirt lit panupado and t-shirt lit pado honorable chief minister gi damakta BJP gi damakta core issue ne aragadi please do not do this don't play with the emotion of the people of Manipur haina hainingi karigino t-shirt lit panupado di jiribam yorami Manipur ahum lak pirami coat shoot kurta pajama atang tang lit pa makoi gi honorable prime minister honorable home minister di lak pangam bi bro honorable prime minister Manipur gi matang de arrest to bangam bi bro kurta pajama atang lit pa coat shoot atang tang lit pa honorable chief minister masama yauna masagi cabinet ki minister sing ziram chatpangam mi bro this is the core issue Manipur gi naha mayamna lairik tamgadaba tamaktaraba thabak sugadaba suraktaraba tawam thokpa thabak thoram mayam masa masai profession tawgadaba do tawwa khangdana kanghong chairaga lairiba je core issue ne ba masi mayam je naina dadana blame game tawraga diversion politics hanaraga matam matam gi ngai hak ki divert tawraga lakpado madudi akhoi yamna laibak thibani haina hainingi if you love the people of Manipur pajamyam je numsibi taragadi taseng namak Manipur kannana bagi damak to hotna minase ba Manipur kannana ba khoi hotna minase ko sulit pagi matang huji am haina ri dana noida sector adu du haina ko lit pagi wari ne ba du da lai se scam gi adu gi haina Manipur da ju ko sut ku ta pajama atang tang bilit la Manipur thugai na ba hotna raga le raga di ya de ba ado ngasi pokna pham da ju phonge kari hana phonge pokna pham da kainogi sigi prime minister na Manipur gi matang da tumina laibagi maramda taruk maram taruk puthoe hai maram taruk sida maram ma haijage ba masi Partha S Ghosh professor South Asian Studies JNU gi professor na mana haibani ko asi pokna pham du phonge kari BJP may be taking advantage from illegal drug trade for its party funding on why Modi is silent on Manipur and why BJP is not solving Manipur crisis haina mana ngasi hai e ba adu masi pokna pham da clear oina phonge ba masi ju core issue ne ba naina bom thoe ba core issue hai ba se asengba core issue je khangda dana tarang malang da tawraga khangdi khangini ko honorable chief minister khangini adu dagi BJP sarkar je khangini core issue je kari no hai je adu khangi ba core issue se masi khangna khangjanna da ba saraga praja miyam je ut waina chairaga apang mani hana khanbagi maong du tawbigano praja se ishoni praja singna ni ngasi sarkar paihali bse praja ni inthu ge ha ba su ngamme ba su da leiba kuki militant singna national highway da nahan gi kangpukpi ki thodok tu da phong sophisticated arms pairaga chala ba pauda state force amadi central force na kari ju tawba ngam da do that is the core issue madu core issue natte haiga dawri bra asiba mayam ama mangi ba mayam ama thiba phangda ba mayumda mama mapa na ngasi ju mikap mirau khona teng thari relief camps sa suicide tawra aba mangi ba asiba mayam do hakchang machet to mapi machet to da wor ga su phangna ga di ko ai khoi magi mathau mangam je loi sanjarage ana mama mapa kappa ga leiri do madu phangdri do ngasi ju madu core issue ne madu mayam do phagi pharang oina sijna badi please tawbigano haina ai ikhut no laga ai Manipur sarkar ji dai ai haijari masi haijaraga ai han statement je swai da ai tamjage da matanga hangja hoke khoi gi hanagi union minister so piram ba khoi pj problem ha gi ba wafung amada Manipur gi solution je hojik Manipur le ba community home majority community home je tokai na thammakan da solution lakani ha gi wafung masi khoi chief minister ha gre masi ha gi wafung je tweet lok thokre du AICC da gi ju sengdrok leite congress leader mai kai du sengdrok leite Manipur congress ju sengdrok leite silence le na cham tan kamai khombi gane honorable chief minister media da khwaidagi active oi ba honorable chief minister ni masamak thengna bi haudraba male honorable former chief minister akhoi CLP leader ju oi biri ba pamung ibobina phasana sengdok kharabani adui matang da ado masi media da uhaudrabra natra una usanada sarira khangna khanjana da sarira hujiki matam sida
divert tawna puthori ra habidu makti khangde ko ado P Chidambaram gi magi statement do masagi personal oiba statement ni haina pabung former chief minister na hai gare adubu Manipur state ki congress ki leaders sing na pabung chief minister pabung CLP yauna honorable MPCC president yauna koi gi outer masu inner gi MP sing yauna koi legislature sing yauna AICC da phone tawraga wari sanar matungda ai koi gi former union minister P Chidambaram gi tweet khudakta hairiba Twitter dudagi akoi lauthohan gheba aduna tae kari tae madudi Manipur gi leiriba leaders sing na honorable mamangi former union minister tawriba poto yade habdo khangan bane aba ego na yaroi you have to delete nangi personal opinion oragasu maduna Manipur da tariba image adudi madu kaidong ka henbe yaro habigi image suni adubu moigi union home minister Sri Amit Shah akoi India gi union home minister masamakna mare ani long badadi kari gi moidi singdoktriba ado mai matung illaga dum kari external aggression ni or foreign gi adu nem ka haire ani ethnic violence ni kangu bani gi marak thokpa violence ni amuka haire adu matung illaga mu honorable chief minister ju popi ni ai nga sai hagar illegal immigrants ni maitai ni ST tan bagi ni hai masi matang de kari gi moi singdo oi singdo phum thok tar sidi maram de asi ju praja singda achau minam natro ngahak na amuka ama hai gani ngahak na amuka ama hai gani clear cut oi ba makoi gi point to leite ba adu leitri je kari gi no leader am oina makoi gi masagi point ama leijadraga prasing nang hanga ki ninga pa wakal da ninga ninga pa ngangani nganga ki khanaw do hon ba sor gi type nganga ki ngang thokani adu tawgani haina hairaga di leader am oina adu kaidong ida tawroi da bani haina ai haijaninge ba advice nate it is a simple suggestion from a normal citizen of Manipur thank you Populan Populan dum la chage Populan khoi gi congress ki hai tare congress ki spokesperson oi bi na congress ki road map da khoi gi Manipur ki stability and trust lain na restoring peace oina bagi damakta khoi congress ki maikai dagi hai tare party ki ba road map kari khoi Popular na khang ba kari leibage and plan dai tare khoi congress ki plan da center gi leader sing ju yauraga khoi Manipur use leibi issue ji da matau karamna khoi Manipur ki problem je congress side tagi help tawraga state government ju help tawraga Manipur gi hujik leiba issues mayam je focus tawraga Manipur da yam thuna tangdu lei tahan ba ngam gadage loina na koi hujik BJP gi narrative mayam divergent ga hujik amad Popular na hagi ba narrative tongan ba relative blame game hai sima mayam lai se matau karamna masi koi congress ki congress side tagi thengna ba ya gadage at the same time koi gi hujik uja bimol jo hagi ba all party delegate ko biyo ka hagi ba se mane congress party je tasingna willing oirabra hujik hujik paliba BJP lengak siga collaborate tawda for the sake of state ko Manipur lengak kan na bagi damakta Popular Manipur gi kholaw se parliament ta May 3 gi thoiba thodok 2023 gi masidagi parliament ta Congress party na lauduna lai each and every leaders of the Congress party including the AICC president Sri 𝗓𝗏𝗡𝗏 Kharge adudagi hojikna leader of opposition oibiriba Sri Rahul Gandhi nakna Assam gi MP oibiriba Sri Gaurav Gogoi Manipur gi leiriba crisis ki matang de yam phajana parliament ta thambi ki adre atop leaders India bloc ti yauriba Derek O'Brien TMC gi Mahu Moitra even akoina handak thengna gi bada India bloc ta di yaude adubu ya kainogi Asaduddin Owaisi AIMM mana bauda Manipur ki issue se parliament ta pukat pirak pani mamang da sidi blame gi kari gi wari natti ko mamang da koi Manipur dagi leibirami NPF ki ama BJP chatmina ba adadagi Bharatiya Janata Party gi even union minister so oibi ba leibirami ado Manipur ki issue gi matang da pukat pangam gi de maramdi moida permission pi gi de high command na Manipur gi issue gi matang da puthok pi yaro hina high guy na high ba adu matam da yamna ton na leina ki kari gi no ton na leidi do haragadi moigi central leadership na ngang ba yaro na hairak pada ngang bungam jagi di hai tare ko adu ba koi gi Congress party gi leiriba like minded party sing na Manipur gi matang da phajana dum parliament ta pukhat pi ba dum uraga lakpa potni adu dagi mamang dagi hauna Manipur gi Congress party na leiriba koi gi senior leaders sing MPCC president yauna koi gi CLP leader yauna leiriba paliba sarkar government BJP government asida all political party ki meeting se kaubiyu hai base hanna hai gar poni maramdi masida ne tana doise masida tana raga khoi ke do ya bage
Prime Minister की appointment लौबियु अखोई म्याम चलक उनसी हाबने अखोई की साइट की proposal ने तौरुसे BJP ना लाओ उनसे है ना कौरप नतबा अखोई फमिन से कौबियु assembly कौबियु अखोई तानसी Prime Minister की appointment लौबियु अखोई उनब चसी ममांग दगी मसी हाइरक लावनी हौजिक सो खोई दुम हाइरी नत्रा इवन ओजाबी मोलना फोंदोकपदा हाइरी दुनी ओजाबी मोलना आउटर की MP ना पार्लियामेंट ता थमगी वाफम सिंगदा महाकी मैडन स्पीच सु करी थमगी मयामना पब्लिक डोमेन दा फजन लेरब पोटनी अदना मदुई मतंग दा अदुगी कइनो ददि चंजलुद्रगसु ओजाना अमका हुजि हाइरी से कोर इशू की मतंग दा लाप मतम जिरंग साइ अखोगी तामोनजु पाथोकपिबदो ऑल पॉलिटिकल पार्टी डेलीगेट कौबियु गवर्नमेंट का अखोगी पुन्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अखोगी पुन्ना मायोक मिनरसी PM की अपॉइंटमेंट लौबियु लेपाक मियाम से वारे इरमदम कंसी हाबने अदो ngasai akhoi gi akhoi paungton chana su phongdok pi bde am phajai haidi core issue je lukmai de yo la leire haina haidi core issue je lukmai de yo laga yong da tan yen bi type ta taw busidi masidi pam de haina paungna haidi citizen amo ina phongdok pi ai de thagale ma music BJP na core issue je lukmai de dum yon ba haitare matam matam gi divert taw na bi damakta issue से डाइवर्ट तौना भी तुम लुंगाई योलपसे मसीगी अगेंस्ट पाबुंगुंबा अचौबा यादी लेबाक म्याम मसक नायरब मी नॉर्थ ईस्ट विंडो की खुथांगदा ngasi डायलॉग असिदा फोंदोक पिरकपसे आइदी याम थागले ना हाइनिंगे करिगिनो हाइदी कोर इशू से भारतीय जनता पार्टी ना BJP ना हुजी लुंगाई योलबसे मसी योबिगनो हाइबने अब अखोइदी कांग्रेस पार्टी ना तौरिबा ओजाबी मोल हंदक तौखलिबा अदुरगी MPCC ना लौरिबो रोल सिदी पाउंग तोम चाना ngasai लुकमाई दु योन बिगनो हाइबदो मदुगी लुकमाई दु योलकनो हाइना अखोइने सु डिफेंड तौबनेबा BJP ना मणिपुर दा लैरिबा इश्यूज मयाम से डाइवर्ट तौरगा टी-शर्ट तम का ब्लेम तौ कॉन्स्टिट्यूशन पारगा प्रोटेस्ट तौ एदु तौएना करेमना चप्पल तोंगे हनम का करेमना ड्रेस कोड तौएना करेमना लैबदो मदु कोर इश्यू लुकमाई दु योनबा प्रजा से अममदा थमाइरगा तौगे खनबा मदुगी मेंटालिटी की अगेंस्ट अखोइ पाउंग तोम चानागा वोकल ओइना ngangbirapase Thank you very much, Pawung. And I hiding eba. Aduna, Madu Togano Hana, Congress Party, na Madu defend Taurineba. Instead, a Madu gi blame game gi thak, the look my di yola, like do Sharpudi, Honorable Chief Minister, Tamo, Yamba in Haidana, was Abimola, Yamba Kanade, all political party give meeting Kobiro, government in Indiaga, Hoi, Punalanting, Minerasi. Adudagi, Ecomiam Chalaga Prime Minister, Unerosi appointment low behind appointment low, but the Yabiraktra never say he can, say he any mukse. Takun Henbase. Prime Minister unagi have the yaraktrabani, Home Minister unagi have the ipang pangtrabaniaba. The Queen had the proposals Thari Pare, Prime Minister Unabo, Home Minister Unabo, Kanishana or Tamgraga, Manipur Hana Kobiro, Manipurda, Lady political parties, may Amzel, Puna Pamina, Tana Zahari never experienced labor leaders, may am Lady Manipurda. Honorable XCM, 15 years Minister or a mini. Other mean when some among local experienced labor leaders, may am Lady na, BJP, those who pound low job, Lady. Adu daga koi paung ojo koi lady ba mayam se politician da haibni ko adu nataba koi intellectual se jo apau mayam lady ai gi right thang da phambi ba koi tamoring ku leibiri mayam se kaudana koi kaidauji ga manipur gi matang ji da hana phajana khanara matung da road map se pali ba sarkar ji ga punna yatmina je hana koi di invite tawe ba the people of Manipur also invited at the same time Congress party na so invite to biro road ne pula puna yatmin na jehana koi laur ga lae ba ta ga mi du tadri se machine ba yam na luri se adune praja sing se sanara ga leire haina aina haini se ana pawung na sai clear ona thambirak podo madu makti ai thagat le ba madu gi against ta aduga question amadu kare ba bada question ama je haitare khoi gi leader है तरह सेंटर लीडर का कोई नई कांग्रेस की सेंटर लीडर का कोई लरीब स्टेट की लीडर्स का पॉपुलर नदी हाई करे कोई मणिपुर की कोई रोड मैप तब पुथोक कोई यौजगे ना हाई करे मसी तसेंग ना विलिंग ओइरब्रा है सुम कोई हाई बा सुम ब्लेम गेम मिता सुम हाई रिब्रा नत्रगा तसेंग मकी विलिंगली होजिक मणिपुर की लेंगाक से कोलैबोरेट तौबदा रेडी ओइरब्रा विलिंग ओइरब्रा फॉर द सेक ऑफ मणिपुर इमा लेबा कन्नबगी दमकता कोई पार्टी येंग दबिदा होजिक पालिबा लेंगाक सिन तौरिबा थबक सिंजिदा Mating pangsilaga athu matamda tangdu leitan ba santi porakna bahona bada Congress party na willingly step in tawji ya bran hai BJP gi MLA minister ani yauna Manipur gi separate administration ni parliament phamming manung du da jantar mantar da moi protest toraga we want separate administration
or in the form of kari hari union territory the PBU kaina adumaina demand tawrine ba moina BJP ge MLA na niko masi mayok na raga la ise ekhoi praja miyam galoina na Congress party na masi mayok to kholau laura la ini Bharatiya Janata Party na madung ngambana teko makhoi gi MLA makhoi gi minister ani na Manipur de tokai tara Manipur thugai ge habada praja miyam galoina na CSOs mayam yaw na Congress party na laura ga lakpa kholau se BJP na ga tabi janate moi di kem tawde yenga lairi ne moi gi MLA masamak na mantri na tawri ba mayam da natra willingly habase ai mamang du answer pi gre ngasa haubu ai high grade na Congress party na blame game sanade BJP na blame game sanaraga BJP na core issue se lukmai de yon na bo honarak podo ai koi di fact to put over defend tawbani for the sake of the people of Manipur machine koi na haining ba pot se aduna willing oibra oidabra habi ge question se masi arise tobam thokte kari ge noide ai koi na kawir o hairi ne ba kawir trab do kawir o hairi ne ba akoi lakse ge amtang kawir o khoi tana ji hairi ne ba masi de ge na willing oibse kai the point pu thokani hai ge natra adune sida ai thamjage sigi tangkak sida